proclaim it to the world. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Rise in splendor, shake off your sleep, put on the robes of joy, and in the morning you shall see the glory of the Lord. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night. The day of the Lord is near. Wake His people, lift your voice, proclaim it to the world. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Rise in splendor, shake off your sleep, put on your robes of joy, and in the morning you shall see the glory of the Lord. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Kilagyo ng igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Nginingal do iti pagmasusyan tamo ing kapigaganakan kang San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. At antimorin Grand Reunion daring Knights of the Blessed Sacrament, 70s, 80s, 90s. Atsuko keti, atsutamo keti, bata mong mikit pasibayo, bata mong ganakan ing may labas, at bata mong pagselebran ing kasalukuyan. Maganakayang Diyos malugudya, at ulinaning kayang ganaka at lugod, sinuyo kayo kaya. Ingke kayong pamanyuyo, metong yan tanda na ning lugod yu kingapong Ginoo, babalikan gaganakan ing lugod ape pakit na kaya katamu. Inyapin karapat dapat mong miyabe-yabe, pisabihan, ing may labas, ganakan, ing mga palyari, at atintamong sangkan,
para mag-celebrate because of Jesus. The reason for this celebration is Jesus Himself. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan tamang kakatamong agawang kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang minyeking espiritu ning pamagtimpi king sarili, kang San Juan de la Cruz, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang kapamilataning krus mo, metene ingyatu para kaya kami, at ikami metena kami king yatu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang pasagiwa king langiming espiritu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, pigkaluban me San Juan de la Cruz, meto nga espiritu ning pamagtimpi king sarili, at meto nga lugod king krus. Kapamilataning pamanukimi king kayang alimbawa, miras kesa na king alananggang pamagkamit king kayang ligaya. Itihadwan mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mong, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tapo at makrandom king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Bensira. Kanita lintoy ipropeta Elias, kalupaning metong ayapi, na ning amano kawangis ning milablabasulo. Ya ing miglalang karela at kingkayang sigasig, peparitak nala, kapamilatana ning amano ning Ginoo, kabatan no ning banwa, antimurin, at lungukdo, pepa tukda sana ing api. Tune kang maligaya, o Elias karingke kang mala. Nino ing pakitulad mitas king manaping alisus king metong karwaing kakulyutan ding kabayong mika katuko. Mitulduan karingula na ning kasiran ban apyakan ing kasibo ning Dios bayo mibugnos ing matindinang mua ban iarap ning puso ning pangan karing karelang anak at ing bayong banwa ding tribo ng Jacob. Mapalad laring menakit keka at datang mipatudtod na king lugod.
ing amano ng Diyos. Indalita pakipatamo po, yang pamigampining bansang Israel para kimpamag lualo at kasaupan ng Diyos. Yung pakipatamo po, ibalik mo kami o Diyos, manunos ka kay kami at iligtas mo kami. Ulitan tayo po. Ibalik mo kay kami, O Diyos, malunos ka kay kami, at iligtas mo kami. Pakiramdaman mo kami, o pastol ng Israel, ika makaluklok king trono, babo king kerubin. Ipakit mo kay kami, ing kaya kami sikaran. Mekeni, at iligtas mo kami, ngeni. Pakibat. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kay kami, at iligtas mo kami. O Diyos sa may pain totoo, balikdan kay santang pasibayo, iba't kimbanwa, mong matas, laban mo kay kami. Mekeni at iligtas meng tanan, mong ubas, iligtas meng tanan, akekang tanan, pakibat. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kay kami, at iligtas mo kami. Dapat ing makatan mulat iligtas, din taong kekang panili, ing balayan, apag kaluban mong sikanan, kanta kapilan man, enake magtaksil keka, pagkatubanan mo keng bayong biye, at panpuryan dakang biyabe abe. Pakibat. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kay kami, at iligtas mo kami. Talakad tapo para king mayap a balita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingaldo ning Ginoo malapit ne, daratang niya, ban iligtas na katamo. Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kabang kukuldasla king bundok, kitang daring alagad kang Jesus. Bakit sasabihan daring eskriba, ing kailangan niya pamong datang i-Elias? Kailangan niya pin datang ketiking i-Elias, banisadya na ing sabla. Nga nang may kibat Jesus, dapat sasabihan ko kaya kayo, dinatang ni Elias, dapat area kilala ring tao. Dapat da kaya itang burirang daptan. Makanyan mo naman ing dalanana ning anak ning tao. Aintindihan na kanita ring alagad. King ing amanwana karela yapin iwan amaminyak. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Lukluk tapo at makaramdam king homilya.
Welcome po king kakatamong Grand Reunion, karening HRP Knights of the Blessed Sacrament. Nandin pong lumawi ko getang awang, akakit-ikit ko rin alwa ke kayo, nino kaya rin nga ako. O ba't baka matuling lang ako? Lupa lang pari nga kumpong obispo, lupa lang monsenyor. O ba't aliwa po yung aura? Potang mititipong kami keng pari. Bali po bakit ikida kayo at nako kasaya. Once a night, always a night. O yan po kasanting na yung kayong motto. Yang inityo ko kedi, to reminisce, to recall, to remember the past. Eta mo kakalingwaning milabas. Uling eta mo makapag-celebrate nganing present at eta mo makapagplano in the future. Inyapin pane kaganakan ing milabas. Uling nang misan ing kakatamong milabas, yaing mitutulak kakatam para gawan tam ngeni at ing daratang. Just like Christmas, inyapin banwa-banwa, babalikan tamo, inyang ing Diyos, meging tawya. Babalikan tamo po ito. Uling importante, reunion, the first reunion between God and man, iyapining in Diyos, tinipayang. Ita mo po yung may kasala, yung tao yung may kasala, pero yung Diyos, yung tinipa, uling kaluguran na katamo. At itang lugod ay ito, ang gangin ipagselebran tamo. Christmas, nanoy buri ng sabihin ng Christmas, Christ at Mass. Every time we celebrate the Holy Mass, it is Christmas. God who is love, kaya betayam, nakatam likwan, nakatamo pepaimburisan, nakatamo, God did not abandon us. God loves us so much. He did not forsake us. Inyapin stong magmisa tamo, it is Christmas. At keng misa, at ang alam nyo, ikayo po mag-serve kayo. Inyang datang kuket in 1981, maluwat ng panahon, 43 years ago, dakala salamat king Diyos, mabiya ko pa, mabiya kayo pa. Mag-serve kayo, keti, king kakatamong parokya. You serve God. Uling potang ay experience mo ing lugod na ni nga pong Ginoo. Luguran may nga pong Ginoo. At suyuan may nga pong Ginoo. Kanita at nako kayanakan, kalupad ako nga nakanak, ngini rengaluwa, tutukod na lang. Maputino buwak. Pare-pareho tamo po, may nga lumpis na balat, minaliwatam. Pero yung kasalpantayanan, kalupayo, once a night, always a night. E pumamakoy ingke kayong pamanyuyo, keng parokya, keng pisamban, keng apong Ginoo, it is just a preparation for your future life. Paneko pong sasabihan kanita po tang mag-serve kayo kaluparening anak. Lawin nyo po nga kung makanyan ka rin, pengarin po ka rin sisimba. Lawin nyo rin anak ka rin, misanaldo, akityo, managumpela.
Bakit? Paboren na kawari ng Diyos asinuyo keka, kaya nano yung klaseng Diyos nung siniwan me, paboren na ka. Nakapaboren. Anyapin po panekong sasabyan ini, Sir God, paboren yung sumuyo ring anak yu. Paboren nyo lang sumuyo. Bring them to church, attend Holy Mass. Mag-serve la keng misa. Uling nga pong kailangan tayong suyuan. Anyapin po sinabi ko kaya kayo, ing pamagsilbiyo kanita, metong yamong preparasyon, king kaya kayong daratang abiye, once a night, always a night. May makyasawa na kayo, may kading aliwalila pa. Sana dalan nyo inke kayong panga nights of the Blessed Sacrament. Mitalakad kayong pamilya, God-centered family, Christ-centered family. Itangke kayong pegaralan keni, dalan nyo king pamilyayo. Oy tayong pakina ng Diyos, bakit inaus na kayo? Sana ka rin anak yu, makanyan mo na naman. Ding anak yu, papagserbula ka rin parokyayo. No ka rin komang parokya. Bilang tanda ng kapasalamatan, nung makananong ding pengaryo kanita, inoffer da kayo kingapong ginuwat mixer. Makanyan mo naman sana ka rin anak yu. Nung ating kayong anak lalaki, babae, basta't nung naning kayang kagiwan, papagserbula, keng parokya, keng apong ginong. So this is a grand reunion. Mekan is sharing kaya kayong experiences, inyang kayo magsilbi kayo pa. Mekan din alwa kaya kayo, potang alayong pari, ininom yu itong mompo. Ginulong yu ing mompo. Bori yung takman ing mompo. Meranop kayo kinangwa kong ostya. Kinangwa kong ostya. Huling maranop kayo. Ating makanyan Pero itapin, these are just your past experiences. Anting kayanakan. Anting kayanakan. Nyapin, pass on your faith. Nung talasawa kayo tingkong anak, please pass on your faith to your children. Ipasayo. Ipasayo. God has given us this faith not to keep it, but to share it. Balang at tsukya katamu, ganaganang at tsukya katamu, binyena at peparam na, at pigkatiwala na mo ng Diyos kaya kayo. Your talents, your health, your wealth, health and wealth, nung ating may kwalta kaya kayo, eyo kakalingwan si share. Ninong may kwalta ken, ko magtasgamat kanyan Ating may kwalta kaya kayo, mekad naman makwalta, pero ating miyang at king biye, eyo kakalingwan mag-share. Nya metong kareng siguro lawenyo, ating masyadong miyangat kareng kaya beyo, king biye, lawan niya. Ati kayong miyangat, king biye, sopan niya, sopan niyo lang. Mipapanyaw, nung makananong dinina na kayo ng Diyos, inangat na ko ng biye, sabi ko, when God
raises your income, He also raises your standard of living. And when God raises your income and your standard of living, He also raises your standard of giving and sharing. Makanya niya po yung biyatam, etamo maging makasarili. Ing Diyos makanya niya, binyene ing buktong ng anak. Yakabud, His only begotten Son, and yet He shared it with us. He showed us how to love. Ngayong Christmas po mama ko, God giving His own body and blood, God giving His own Son, He gave His only begotten Son for our salvation. Nya ing minunang diling memye regalo, yapin ing Diyos, anyapin mamye kay, uling ing Diyos, dinina nakatamo. Inyapin ing Pasko, kasanting na po, ing Diyos meging tawya, ing Diyos yung minunang linapit. Tuturwana nakatamo ning Pasko. Pasko, patagalang dinatangying kaya kayong inaynak, Pasko, Pasko pa mo, Pasko ba? O tagalang ba kanyang kaya kayo? Niyapin, He taught us how to love, how to share. When you love, you have to share. You can share without love, but when you love, you have to share. He taught us to be humble. A God who is so rich, a God who is so powerful, became powerless. Lawin nyo na nga pong Ginoo po. Nyari nga luwang relihiyon na maniwala, Kingi Kristo Josya, a God who is so powerful, He can do everything. But when He saved us, He became powerless. He was crucified on the cross. You can give without love, but when you love, you have to give. You can be humble without love, but when you love, you have to be humble. God, in Diyos, linapit siya po kaya katam. Nya sana, itamo po yung may kamali, pero yung Diyos, yung linapit. Yung linapit. Naning lugod, ing lugod, panayang mumunang lalapit. Iyang manenaya ing lugod, panayang lalapit, panayang magpakumbaba. Oy tayong lugod na ni nga pong Ginoo. Basat at ating lugod, ating joy. Nya, my dear brothers, salamat king kaya kayong panyatang keti. Lawin niya yung pisamban niyo, bayo yung restored. A newly restored church. Anyapin pepagawami yan, uling datang kayo eh. Ati, datang kayo, nyapin, o yan, balo ko, sinaw kayo. Pakamalan niya yung kaya kayong pisamban. Nung makanano yung pepakamalan kanita. Ingatan niya. At pamisan-misan sana pupunta kayo Kenny. Emo para simba. Noon maglinis. Pamisan-misan maglinis. Lawin nyo na, kikintabya. Uling ikaming pari next year, reshuffle na naman.
talagang makanyaning biye. Makanyan ganaganang pari ating papagawa peka sa masnanda kay batlakwan. Makanyaning biye, purinang sabihan lakwan tamungan, inga ganagana. Ala tamong dalan, potang awsa nakatamo ni nga pong Ginoo. Makanyan po yung biyan niya. Kabang at syuta ketiking yato sa masnantam. Give your best. Ibiya mo nga. Inga ganagana king nga pong Ginoo. Niya, dakal po salamat king kaya kayong pamagbalik. Grand reunion. At may kadating kayong sharing, share you your past experiences. Nung sana metong ka rin kutang kanekong isipan, what have I become in being a member of the Knights of the Blessed Sacrament? Nanumong milyari ka na ako, King Biaku. What have I become in joining this organization? Agyan pa pong malwat na nano na ing binunga na ning pangamiyembro ko ning Knights of the Blessed Sacrament Ketiking Holy Rosary Parish. Amen. Talakad po. Kapatad, manalangin taking Diyos, ingit pang mayupaing tuto, amitubod king kayang anak, ing pagnasanding bansa, at ibulalag ni king kawakasan ning panawon, antingari ning alananggang ligaya, nga tamo pong manalangin, Ginoo panwanan me ing balayan mo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king maglakbeg les sa busal ning kagutgutan ning yato, para king Santo Papa, ting katang obispo, pari at sablang magobra, para king panyatang ning kayarian ning Dios, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kapas naman ding kalulu, ing tularing ating kapansanan, at pangakabos mayalipit, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan ming balayan mo. Para ka rin kaya katang sarili, lalong-lalo na rin Knights of the Blessed Sacrament, busal ding tula at kalungkutan ng biye, para tita sanang sabik manaya, king panyatang ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan ming balayan mo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing pasalmatan ring Knights of the Blessed Sacrament, iulino sana king kariyaning maligaya ng kapatid, tamong biyang ubi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan ming balayan mo. Ngayon adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, kay batming mikabus karing tanikalaning pamikasala, mipnong tula misanang panayan ing panyatang naking ligayan ing kekeng talapangabus, potang ibulalag na king yato ing upaya mo at lugod, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Lukluk tapot kantataya ing dalit para king pamagsadya kingayin. Come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope
shall sing its triumph. Sadness flee away. Dear Savior, hail Come, divine Messiah, the world inside and waits the day when hope shall sing his triumph. Sadness flee away. Christ who measures thy Everybody. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing his triumph and sadness flee away. Talakad tapo. Manalangin tamo kapatad bainting kakatamong dawon, matanggap harapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapasanin ng Diyos, paraging saplala ni mabilog a Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mo rening ayin ayayampang mi king kapigaganakan kang San Juan de la Cruz, ayapusan mi sa ing lugod apapasyag mi kabang pagmasusyan mi ing misteryo ning kasakitan at kamatayan ng Kristo, amabibiyem pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos agino tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin, oy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi,
Inyang migpakumbabayang mekisaut ke kami anting tao, ti paranitang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para ke kami ing dalan pa ing turo king kaligtasan. Ngini panayin may tangaldo, potang i Kristong ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging ke kami sa ing kaligtasan na pengakuna, ang ngini paninayan mi king mipnong kasalpantayanan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, in the highest, Hosanna in the highest. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginumeng Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka. Pirasone at binyene karingke ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakad ta po. Ing misteryo ning kasalpantayanan, And drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again, we proclaim your death, O Lord. inyang ining kaganakan miyoik pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo,
Daraon mi kakaiting tinapening biye ating kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, inggawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na nakabing anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark Anthony at Father John Paul, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepayinawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupad gimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Betala ka ring panalangin tamo, ding kapatid tamong Knights of the Blessed Sacrament, ay alanong alangin ni Keti at mayang nabiyena. Ikantataying panalangin at iruna ning Ginoo tamo. at sumanwa misang mayaing lagyo mo. Tatanging kayarian mo, ni pamintuan ilong ket isulit antibanwa, ni pamintuan ilong mo, ikakanan mi King Aldo, ibiyemo ke kami King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad mi, karemi kasalang ke kami, mga emuke pa'y sa ulking tukso, nune ikabuski
ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya magaman, king alanang O ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Pakita mo po ngeni may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan po. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. O ning ginotang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo yak matampang tanggap keka, dapat yak king amano mo, kumayap na ako. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile.
till the Son of God appear. Rejoice, rejoice, O Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thy day spring come, and cheer our spirits by thine advent near. Disperse the gloomy clouds of the night, and that dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, though day spring come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of the night, and that dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Manalangin tamo, Talakad tapo. oig paming malugod, pepakit me ke kaming misteryo ning krus, King Bienang San Juan, sakripisyo at papanatilyan king kasalpantayanan kang Kristo, pasignanganak kesanan iting sakripisyo, papanatilyan king kasalpantayanan kang Kristo,
at sa upan na king magobra king Santa Iglesia para king kaligtasan ning meto ketawan itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pagkasandaya pong miyag na nagnan, ing Knight's Pledge. Please raise your right hand. Lord Jesus Christ, prisoner of divine love in the Blessed Sacrament, my King and my Master, behold, I am kneeling before you, divine majesty, imploring your divine grace, so that I may be able to commit myself totally and wholeheartedly to the ideals and aims of the Knights of the Blessed Sacrament. I promise on my word of honor to study and obey its rules and regulations, and to be faithful to you till my dying day. Further do I pledge myself to defend the Holy Catholic Church, your Blessed Sacrament and your priests. I will honor Mary, your mother, the patroness of every loyal knight. And finally, I bind myself to your church, which you have founded on the rock of Peter, so that I may find peace and happiness now and forever. Amen. Please be seated. Reverend Father Noli Fernandez, my fellow Knights, members of the new generation of Knights, o tinakwa taburining It's been 42 years since we are here standing on this altar serving the Lord Jesus Christ. 42 years po anyang Father Noli ya ingke katamong si Silvian during his time na atsuya keni itamo ding current Knights of the Blessed Sacrament. Ngeni mi balik tamo after 42 years yan na naman hindi santamo. Thank you very much for the opportunity. Tutuyang malugod at mayaping Diyos uling after 42 years anaping Father Noli ing pitipon-tipo nakatamo pasibayo ing lugod with a purpose. Atin niya po siguro ang purpose, inga pong Ginoo, o bakit mitipon-tipon tamo ngeni. Bakit after 42 years, ngeni tamo agan na ka, ing miya kita-kitam. So, ing kaya katamong joy and happiness, etamo ay express, itang pamiyakit tamo, menga tuwata na dem buwak tamo menga muti na lang. Pero still, itang puso tamo, etaya pa rin kakalinguan who we become today. Bilang paggunita, king milabas hanaping Father Noli, i-share tamo itang experiences tamo karing bayong tubong henerasyon na ning Knights of the Blessed Sacrament. Metong mo po ing kanakong confirm itamo nga po asinuyo king apong Ginoo alang yang pepaboren metong man ing apong Ginoo. Anyaman nung nano tamo ngeni, nung nano yung tatamasan tamo ngening grasya, nung nano ngening binyen ng regalo ng apong Ginoo, yapin po itang kekatamong fruit of our labor in serving the Lord at the Knights of the Blessed Sacrament. Ngini ing panahon ay balik tamo itang eganang tema sa tamong grasya, bendisyon, karing present generation ngini. Helping hand
So siguro, I would suggest na gawan tamo ini every year in order the connection will remain strong. At para king pisamban, ay isip ko nung sana may pag-meeting tang Pasibayo, we have to create a Knights of the Blessed Holy Rosary Parish Foundation. Itang foundation na ito, nanulamangan ding grasyang tatamasan tamo, malatilaman at maragul, i-share tamo itang kekatamo agyu in order mag-grow itang seed, mamietamong seed ketang foundation na ito para bang kanita ita ing token tamo sumaw king kekatamong parokya nanuyam ang kalati kadagulit ang share tamo, but still we have a foundation para bang kanita ita metong iyang pamagparalan na itamo ang gangeni sumaw tamo karing Knights of the Blessed Sacrament at king parokya. Nyadakal pong salamat among king ganaganang binye yung pribileyo kaya kami ngeni, pepagawa yung pisamban o limbalo yung datang kami. Dakal pong salamat. Yako po, nag-serve ko ketang panahon na 80s. Kung nabilang nung pilang kumbanwang may presidente, King Knights of the Blessed Sacrament, pero ngeni, sabi ko, the Lord is so good. Nakapaburen. So, pasensya na kayo, begging emotional. Tamo, nanumang bagyo, nanumang sakit, nanuman encounter tamo in life. Yung gagawan maging sangkan para itok ng iye, tangke akong faith. Ako metong na akong karetang testigo. Anam na akong beses may opera ken puso, diabetiko ko pero ing puso ko will always remain my faith at ing Knights of the Blessed Sacrament, ing meging pundasyon ko who I become now. Ko po meging director na ako ning metong hospital king America. It is because of the graces and sacrifices niya kayo sanang ngening bayong Knights of the Blessed Sacrament, kayo sasawa, kayo susuko king kasalpantayanan, kayo sasawang migigising maranon, kayo sasawang sasaw, maglinis kin pisamban, uling ngeni payakit, pupulan ng grasya na ning apong Ginoo, datanging panahon, mirasit ang oras, ing panahon niyo, pupulan niyo, ing regalo na ning apong Ginoo. Anyay kayo nga po, mitipon-tipon tamo ketang reception, kulang yung 42 hours para misabi-sabi tamo, mipapapagkwento tamo nung naning mga palyari kaya katamo. Anya again, congratulations and welcome. Tamo pong Pasibayo King Holy Rosary Parish. Thank you again and again, Father Noli, for this opportunity, and God bless you all. Metong po kareng pake, bakit ating Knights of the Blessed Sacrament para magpari. Nya pinating Knights, dening keraklan kareng magpari, manibatan la kareng Knights, altar servers. Nung ako man magpari, palto kong pari. Sana karing anak yu ating magpari o kaya magmadre. Amen. May sakit siyang kaya kayong misyon. So let us pray for one another. Sana may kabokasyon king pamagpari at pamagmadre. Talakad na mo po. Ingino manatili kaya kayo at keka antimurin,
At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at dingke kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umeta na king kapayapan. Salamat King Diyos. Walang sino man ang nabubuhay Para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na